Chamanekab Jehova, boroindo nemi agani yakituye tugul asikobit kesoman lesson nenyonet ne lesson nebo oeng. Lesson nebo oeng kong'olole kesimenik ak lumeiwek chebo taunetab bukuit anan ko kitabutab taunet. Kitesetai kinetigei eng lesson ini akobo maunatet. Ko ne lumeiwek ak kesimenik chekikitekyi konunetab maunatet ak kakuyet nebo maunatet. Sikobit kinetkei akobo maunatoni, ketinye kiboitinik chetoretech rani chekomoche atach asikobit okatech. Ane nemi kobotok ko Pastor Arap Ngetich. Asome ale sikobit ketebe kelyekab Jeiso yekinetigei. Yeibata amoche atach kiboitiot neibe kebeberta nebo Jumatatu amu eng Jumambili ko kakitoune yeng'olole ng'atutiet nebo sisinet nebo kit netai nekasib kemwa, the principle of first mention. Ng'atutiet nebo ketou kesisini ishe kemwa kit netai. Ko ngelumda kiy age tugul itoune yoto. Singinetishe kebendi tai iweksei yoto ak iweksei yoto ak iweksei yoto. Ne kebeberta nebo Jumatatu, Pastor. Kongoi, ane ko Pastor Nyalilei, ami Jumatatu nemwoe kolen kakuyetab chomyetab Jehova kotokotin akwek tugul. Arube, ngane kekuren Evelyn Tarus, amite kwaeng kasi ak anome kora nebo chepkametinyu Lilian nebo kosomok kasi. So kwaeng kasi komwoe kolen tebutietab Isaac mieno arwetab kechir. Ko kosomok kasi komwoe akobo keng'olole akobo meet. Kongoi, yekiaitu ene chi ko Stephen Aramaru, kimi tugul chekikesunot lesson nebo wikini eng betutab kwang'wan kasi ak kekesu eng komut kasi. Kanetishenyo kong'olole akobo maswetit atya kiro wikini nyone ikelele ne ngobirro Jehova. Yebendi kinetigei akobo maunatet, ko ne ortinwek chekinde Jehova sikobit kikuye maunatet. Netai eng lumeiwek cheking'olole ko mwoe sirutikab Jehova kole mami maunatet nekibun siretab maotiot inendet. Ako king'alal maotik kondochin tamirmiriet netilil. Kounotok mami maunatet nekikisir eng ng'omnotetab chitondit. Ako kinyor ng'omnotet ang'ang'et nekibun tamirmiriet netilil. Kounotok makoi kikuye maunatet akine kot kotekewek yu kikisire. Kesom tamirmirietab Jehova nekikochi maotik. Ngiweke kuno kitabutab arorutiet neos ak arorutiet nelel komwoe kole akinyonjo ng'oliotab Jehova kolecho weritab chi. Akinyonji ng'oliotab Jehova Jona arap Amitai. Akomwa maotik alak kole akyawe kyaker okero eng karwotitoet anan kyaker yekyamite eng ainetab Ulai aker ng'ang'utiet. Maotik tugul kong'olole kokere maunatet anan ko kinyochi ng'oliotab Jehova. Ngot ko kisir anyun maunatonito eng ng'ang'et ak ng'ang'utiet ko kounoto akichek sikikuye kokoi konyech tamirmirietab Jehova nekikiboisie kesire maunatoni. Mboch ketomtomeni kakong'ete age kosoman kitabut kole salianye tom kosoman Bible. Kole ng'ai bukuit kole akiwa Juta ak ipkoketkei. Kaneni kometo noto ipkoyat age. As kole go do likewise. Biyai akinye kuno. Kole kaneni. Yes. Kole acha maya noto. Koyat nebo somok. Kole amwaun konyil ata. Kong'et chit kabotan nebo kwong'ut kole akele akiwa Juta ipkoketkei atya kele biyai kunoto akinye. Kole nebo somok amwaun konyil ata. Labat konyor pastayat yobotan chito akinye kole ara aene atubot konyil somok akoketchin ng'oliot kaita. Tos ole kinetitegei Bible notok
anan mi ortinwek ak lumeiwek chekanyol kisub. Noto amune ngot ko makisub ng'atutik che lumeiwekab ole kinetitogei maonatet kebendi tungtu. Netun mutai kongetyi chito iywek kolen chito haran kakolecho Bible kolecho Mungu ako ka ortinwek chekiboisie komachoto. Ne lumeiwek ak kesimenik chekanyol keboisie asikobit kiguiye. Ng'alyo nebo aeng ko ingekilgilye eng wikini ak eng wikisiek chemi tainyo akobo maonatet komi tuguk chetonondos chemawalaksei eng ng'atutik chebo kakuyet, kanetisiet ak kawekunetab maonatet. Noto ko ng'atutiet nekale kit nekasib kemwa netai, the principle of first mention. Sikobit kiguye yotok ko maonatet kou ye kokiker kou kibunguet ak kibulit. Ako kikakimwa kele kibulit nekibo choge nekicham ko kikindoi kibunguet yobo muguleldo nebo kibulit ak kiiny somok, kiinyi netai ak nebo aeng ak nebo somok sikoyatak. Ko kounotok kibulit nekikiker kokoi kotinye kibunguet nyi, makiyote kibungu age ak keyote somok asikoyatak. Ko maonatet age tugul kotinye kurgotik chemi bukuit chesirei somok chenomegei ngomwa ng'olyondoni ak kesoman kebeberta age ak kesoman kebeberta age konomegei ng'olyot sikoek ng'olyot age nekayat ng'olyot age ak keteshi ng'olyot age ngipkomi nebo somok kosulda. Noto amune kale bukuit ak kit age tugul kotononi koek nebo iman eng baorinik aeng anan ko somok. Ngot keboisie nitok koborwech oret nebo iman kosir konam chito kurget agenge amaiguiyo kole kane kurgani akolabate kunoto len kipkoketkei Juda. Ko ngot ko notok ingep kosoman age kityo kole nin ibiyai akinye kuno komanamegei amu kibong'alale Judais king'alale nin korot age. Ko ngep kolen kole kong'any akine korot nekang'any eng kewanin kolen nin amwoe konyil ata amekase. Ko ngot ko makinai kele kakicheng'e kurgotik chekergei cheboisie ng'olyondonoto konyil somok amu cho ko ng'alek somok chemanamgei. Kounotok ko kit netai ko amache keker eng kitabutab Isaya 40:7 kolen ne eng Isaya 40:7 komwoe yoto kole restos suswek akobetos tabtok amu usyin kabusetab Jehova. Suswek biik iman mwae tugetab Jehova. Lene Malaki, tabutab Malaki 3:6 komwoe yoto kole amu mawalaksei ane Jehova amakimakikeswok okwek werikab Jakobo. Keborwech netai kole kakas sobetab chito. Ko ngot ko mebushi Jehova korestos kou tabtok akoyomyo kou suswek. Ng'omnotenyo, kaguyenyo korestos kobate kabusetab Jehova nekibushi maonatet neng'ong'wech komwa kokeny ng'olyo nebo aeng, ng'atutiet nebo aeng kole a kamuktoindet Jehova nemawalaksei. Kounoto mamwoe Jehova rani kit age tatyo mutai nyokowelel. Mamwoe Jehova kolen merumisie anan iyai kiy neistoi sobeng'ung tatyo kolejin ibiketkei ku Judas. Mawalaksei kamuktoindet Jehova amu kale kergei Jesu Kristo amut ak rani akoi koigeny. Ngiro eng kitabutab Ebrainik 13:8 konoto kamwa kole kergei Jesu Kristo eng amut ak ra akoi koigeny. Kounotok kurgotik choto somok ko kende kesumenik chekale netai ko tamirmirietab Jehova neibushin sobonwekyok sikesopche. Ako noto tamirmiriet iguye kit agenge kingeyaech eng taunet ko kale akichorgei kamuktoindet tatyo kokutuny akobushi Adam kabusetab sobon akoek
Adam kabuset sabonda ne sabe ko kinya ko lungu ko yai tamirtab Jehova ko gen gonyo nyogobushi maunatet asinya kinete chichi maunatet sikobit kotuiyo kabuset nemite Bible ak kabuset nekiakibushi chito lakini kikobut kera kotuno ngwot konyor chito achoni en oret keyochin kit nekure first aid nekipkesarune ngometinye kiy age iname kityongon ak iyat kutit ak ibushi sikonyi buonik kyik ak iketyi kokeny ichil buonik ak ibushi kokeny ichile ibushini ichile ibushini akoi kotoi muguleldo kokeny kobir amu kakotonon muguleldo eng orokenet nekapkoroken chito kicham kebirchini lakwetab ngokin karait kokostukan kotoige muguleldo uni kiboisie in mashinit neikochin muguleldo kostukan ko kit nenyo ki karait nekikwere nyepkeyat kole kosop akwa ne karait nekibirchi kipsengwet chito nekakwai tengekto kiyokto amiret netilil nyong'ololchi maotik asikobit kong'et maotik eng ng'oliotab maonatet kabuset nemi maonatet ak kabuset nekimite muguleldab chito. Ng'oliot nebo aeng ko kole mawalaksei kamuktoindet mamwoe ra ng'oliot atyo mutai komwa kiptuibotoi nebo noto amu kole Jehova nemawalaksei. Tetutik choto ak lumeiwek choto somok chenyekeboisie. Ng'oliot nebo ang'wan ko mising akot eng lagok chemengechen cheingen kit nekikure puzzle ko ngap kebir pichait kole atya ketonaton atya kikochi lagok ketil kabisa kole ketil kelei ketil lagok atya kikochi anyun lagok kinde kiy neu fremit simengen ile pichait ni met kwano ko kiano ano lakini kekonin chuto kikitonaton kole ituiye kot kotong pichait kinep kotoreti biik chechang kotaune chebo inat pichait ko ngitaune chebo inat ak itou iyai tuguchu iker ile nguyo met nebo chini nguyo tany no nguyo no ko taptetab ketit nguyo ni ko in tikitikab ketit ikere eng yoto binai ile kakichichi kiwendoti koyoki tuga ako kimite timdo nesamumu ko keboisie tuguk cheiboru lakini ngometaune chumo taban koui nea ngot koroito neo kitun konyo pasta nyokokochi lagok konetisie kokochi chuto pichainik chekikiton kele ketonaton kole ketilatil tap kolen koker komi lakwet nekibo kenyisiek 4 lakini sikoek netai konyor ine kokwong kole inyorundoi ano korori lakwet akolech mengen inye pasta kole kero pichainik ko kiosio anai kole pichainik ko ngawech batai olin ko ngituiyo pichainik tugul koboru kimurtoiyotab Jeiso kale maker pichait ane kimurtoiyot apangan eng masinit kotebi kimurtoiyot koingian nyawek masinit koek soso pichait ko kinai lakwana kole mi kisimenik chekeboisie sing maunatoshek tugul ak kanetisiosiek tugul koborwech togetab Jeiso ingot komeboru togetab Jeiso ko kaimumech pichainik chotok ngot komamong'u pichaitab Jeiso eng kakesunetab maunatoni ko kaiwe masus amu kale mamite maotiot neng'ololi eng ng'omnotenyi inegei eng kondoiwek Jehova yekinetigei eng wikini kesimenik chebo maunatoshek cheiborwech ole kibendi asikoborwech morondut neiwekchinei gaa ma morondut neimutech timin noto sometnyu tos mi chi netese ng'olyo anan ko chito netinye tebut siatach kiboitiot age nerubei bas ngomami asome pasta sikobit iib kebeberta nerubei Kongoi mising, kongoi pasta amu kaisisin kanetishenyo nebo barak akobo kesumenik. Ngabwat kan kimwa kesumenik abwat betusiek chikikure lumeiwek. Ngibwat kot nebo toloita, kot age tugul netindoi toloita ko kikim koyotok, matin kanyo koristo nebunu ano ko kikim.
ngobit ropta nebo koita anan ngobit ropta netindoi usonet ko kikim koyotok nemakitwoe nemakitumtum. Kobo iman ketindoi lumeiwek eng kanetishenyo nebo sirutik chetililen. Noton netokchinech kenai kele Jehova ko ng'o, amu Jehova ko chomyet. Ko chomyoni kimwoe ak keng'olole akobo Jehova ak neu chomyenyi. Ko chomyet nekikeburuch ak kipkei ak sobet nebo chi. Amu nguno eng biik chechang ko kong'ete kakebut sigindet Adam betut nekimanda eng kebukutab Eden ko kimanda kotindo haji nguru. Kocheng Adam ngoriet netugegei amu kakoistogei torornatetab chomyetab Jehova. Chomyetab Jehova kounye kit age tugul neyaityo akowekwech kemong'chi torornatet nebo Jehova amu kelachech miendonyi ak torornatet. Ko ngeker kit nekiyai Jehova eng Adam, kocheng'chigei Adam inegei ngoroikchik chebo sogek. Kot komi kelyon age kemwoe kele kimi fundiyot netai nekinabis eng cheranitnyi konab ngoriet. Chepyoset Adam Hawa ko kinam arindet, kongnam long'itnyi anan ko kaptulait Adam sikobit kolachgei koisto tewernatet. Kiotok nakimanda Adam akocheng'chigei nenyi kokergei ak chomyet nekichamgei inegei. Amu chomyetab chi koribegei, ribe sobondonyi, ribe atebenyi. Kiko Jehova komelen chome, amu ngesoman kitabutab Ana 3:16 komwoe kole amu kichop Jehova ng'ony mising kot kokoito weritnyi nekikinegei. Ko ng'oliot no kilen kichop Jehova mising ko komwoe kole kichop Jehova akoi kakesunet. Kasuldaetab chomyetab Jehova ko itondonyi leu inendet. Atebetab Jehova ko nyitat chomyet. Baunatenyi ko chomyet. Lumeiwekyik chebo kipsengwet ko chomyet. Mami kiy nebo kipkei nechomegei chi inegei. Ako kito nekikichop Jehova ko tiakat muguleldonyi. Amu tabinyoru chi ne chi kere leuye nguchomegei chichi angolosugei angomwoe tuguk chekororonen akobo inegei ako mamwoe akobo chito age. Ko kikobit kipkei eng mugulelwekab sobetab chito. Ak kipkei kosichei kito nekure kachaunetabkei. Ne kachaunetabkei ko kergei ng'oliot no kilen lasetabkei. Amu lasetabkei ak long'unetab muguleldo komabunu Jehova, bo chi. Ako mamaketab Jehova kochoegei chi. Chomyetab Jehova kou yeu Jehova. Inendet netindoi maket kele kakisor biik eng bororiosiek tugul. Ameche keweke akoi atindiotab Abraham. Amu ngisoman kitabutab Taunet 12 ko kursetab Abraham. Nekakur Abraham, kakur Jehova kokakosirto kwaninyi nekure Tera eng emet nebo Mesopotamia kolech ameche iwe. Ko kichome Jehova Abraham sikobit koek inendet keswek cheibortoi akobo chomyetab Jehova. Kimakotindoi lakwa Abraham koboto kwondonyi nekison Sara nekitebi kenyisiek akoi 90 nematindoi lakwa. Eng betusiekab bosindo koberur Jehova kolech Abraham, akonin werit ak akonin lakwet. Ameche itebi irib kamisenyu. Ko ngimi 22 koit agenge komwochi Jehova
Abraham kole kiokonin werit. Ako werini kiokonin ko kiachamin. Melen kimnoteng'ung notok amu likisikte lakwanatak ko kisich lakwet eng betusiekab osnoteng'ung ko kakaiositu. Os Abraham tindoi kenyisiek 90 ko che kwondonyi ak ne Sara ko kakoet, kakosir betusiekab sigisiet. Kole Jehova akono werit, kokochi Jehova werit. Komwoe kole kingobata tuguchotok ngisoma 22 kotyem Jehova Abraham akikur inendet kolechi Abraham, akityem kolechi kowol inegei kole ami yu. Ngomi koitetab aeng yekakong'ololchi Abraham akong'ololchi Jehova Abraham kolechi ameche ikoite lakwenyu koek korosiot nekiyenye neu arwetab kechir amu achamin. Komwa Abraham ng'alek cheu chu akile imut nguno wering'ung, kamwachi Jehova, notok inegei Isaac neichome. Ng'olyo nekameche atesyi amwa akimiti kolechi imut lakweng'ung ne inegei Isaac neichome. Ko ng'olyondo notok nobo chomyet ko kakuyetab chomyet nematindoi kipkei, chomyet nematindoi kachaunetab kei, chomyet nematindoi torornatet kotororgei chito an kolong muguleldonyi inegei, chomyet neititaat. Kolechi wering'ung neichome ne inegei ne Isaac nemami age. Ibwat kikenis boyondoni eng kenyisiek chechang matindoi werit. Ako kimieindab Jehova kokochi eng chomyenyi kokochi werit Isaac. Yakakochi Isaac kole Jehova akine ngakonin ameche atyem muguleldong'ung ale tia kot kemach kepiman eng 1 eng 100 kotos chomyeng'ung ko 20 eng 100 anan 90 eng 100 anan 100 eng 100. Kole ameche ikonu wering'ung. Iro Abraham kanam werit, kanam kwenik, konde met anan kende tikik aketoi kebat banda nekibendi timin. Tap koit timin kosakan Abraham ketik eng kwenutab koik oeng akotiorchi maat nemeche sikolal. Yepata konam werit kanyinet nekemutu ne inegei kosut rotwetab choo. Konem eng yu amu eng murenik chechang chekibo betusiechotok kindoi chi rotwetab choo. Koker Jehova kole kakotil iman amu kingosut rotwetab choo koker kole tilei, kakoker muguleldonyi, kakoker Abraham. Ng'olyot chomyet nekiborgei eng Abraham ko chomyet nebo Jehova nekikonu weritnyi. Isaac ko kergeindab Kristo anan Jeiso ko agenge nekinyokobor Jehova ko kibor Jeiso kokergeit ak Isaac. Werit nekikinegei nebo Jehova ko notok nekinyekeny sikobit konyor koistech kemong'unet tengek ak kenyoru sorunet. Isaac nekile Jehova kamuktoindet Abraham eny ko kibor chomyet nemi muguleldab Abraham ak tilyandit netindoi Abraham ak Jehova. Nitok ko komwoiwech kole eng sobet nekitindoi achek biik ko kikochutech kiy nekikeutie chomyetab Jehova ak kiketyem keribkei achek eng achekei ak keistoegei chomyetab Jehova. Nitok ko kanyokotyach mugulelwekchok kele mi biik chemeche toretenyo, ma eng kimnotenyo ak eng bounatet nekindoi ak koimieindab Jehova. Sikobois kiy nekekure kayanet ak kenyoru logoek chebo kayanet cheboisie eng chomyet ko amu kanyokomeng'is Jehova kotebe muguleldonyo nebo orit nebo banyek netangus netindoi chomyet nekergei ak Jehova kotoi anyun komanda eng orititab mugulelwekyok, eng kutuswekyok, eng atebenyo, eng tilyandinyo chomyetab Jehova kesor koityi biik alak.
Noton nemoche Jehova kotech tilyandit ne inegei. Abraham ko kwaninyo nebo kayanet. Kot keyoni Abraham ak keyoni boisionik chekiyai Jehova eng Abraham, kiyoni Jehova akine nekiyai boisionik chemiach eng achek. Koyokesu chomyetab Jehova kobo koikeny. Iborwech leu chomyenyi ak ng'ong'utietab Jehova. Sikenai eng mugulelwekyok kele Jehova ko Jehova nemotindoi kipkei, Jehova nemite kwenunyo. Amune simakiyai kit nekikoywei Jehova inendet eng konunenyi nekikon lakwenyi? Tos kichome inendet iman? Amu ngot kechome Jehova kekonugei, kekonu tugukyok ak ketyem kesoru alak chechang chemeche toretet eng taitab Jehova. Tos mi chi netokotese ng'olyo? Kakisoman atindiotab Abraham ak netokong'olole kora eng yo Eva kokaimwa arwet kokakoborugei kora kuye kakitoune lesson kurget nekamwoe eng kitabutab Johana 1:29 kole kimwa Johana kole okeru arwetab kejir nebo Jehova neibe tengekwogikyok. Kokami tuguk che sikobit kikuye kokeweke akoi arorutiet neos keker kele kisheketoi keng'alale ng'olyondoni auyo. Kebeberta neking'alale netai ko kine kakuyetab ng'olyondonoto. Ko sikikuye ng'alale nekang'alal arorutiet nelel akobo arwetab kejir nebo Jehova, ko keweke akoi kebeberta netai keng'olole arwetab kejir. Konoto amune kemutech akoi taunet kurget 22 akotanye kekere mising yuto. Kounoto ko mi tuguk mising eng arorutiet nelel che sikikuye koi kewek arorutiet neos ak keker ole kikiboisieito eng morondutab ng'olyondonoto kong'ete ole kikitoune akoi yekibochini nguno. Kotoretech notok simakimaste eng kanetisiosiek cheterchin ak usonoik cheimuchi koityi biik kot kotee kong'em kayanetab chechang akolung'uny akolusyo. Kongoi amu ng'olyondonoto. Kongoi mising, kongoi pastor. Lumeiwek kangebe itou lumeiwek chebo kayanenyo. Ko agenge nito nebo chomyetab Jehova. Kalumda Jehova chomyet eng arwetab kejir. Kolumda Jehova chomyet eng arwetab kejir nebo weritab Abraham nekure Isaac. Sikobit keeny Isaac koek kergeindo nebo arwetab kejir. Chuto ko keborwech kele anga Jehova kokonugei eng chomyenyi akoi kabesunet. Lumeiwot agenge eng kwenutab lumeiwek eng kaborunoik chebo maunotet ko chomyet. Nekakolumda Jehova chomyet koteche bounotenyi eng kwenutab mugulelwekab koyonik ak kristianik tugul. Nemeche kokol Jehova eng kanetisietab kakuyoni kenai kele chomyonet Jehova ne agenge eng lumeiwek komakoi kitebi keyan kele kiyoni Jehova komakitindoi lumeiwot nebo chomyet. Kongoi mising ngatai kiboitiot nerubei. Kongoi mising kiboitinik chekakondoi akakonetech akobo lumeiwek ak taunetab ng'alek tugul. Ko kitesetai eng kwaeng kasi nemwoe kolen tebutietab Isaac mieno arwetab kejir. Kamwa sirindet eng yo kole kejiriet ko kit nekiking'alale mising konyil chechang eng kitabutab ng'ang'utiet. Komeche sikenai kele yekitesetai nguno meche kenai kele arwetab kejir ko tos kikimwoe kityo eng kitabutab ng'ang'utiet anan tos mi bukuit tugul. Ko togu kosirat kitabutab kosirat eng kitabutab ng'ang'utiet mising, lakini ng'olyot kejir, arwetab kejir ko kikisir netai eng kitabutab taunet, yeityo kiwong'une eng kitabutab ng'ang'utiet. Kakonech sirindetab lesson kurgotik chemi yo chameche sosomonchigei kitabutab taunet 22 koitet 7 akoi 8 ak kitabutab
komong'u 12 kaitet 3 akoi 13 ak ng'ang'utiet 5 kaitet 5 akoi 10. Atyo koteben Jasinya kole imukto ano atindiotab Isaac yekinekit kikoito inendet koek kokochinet kotoretech kikuye olekiboisieitoi arwetab kechir koek kergeindo. Atyo koteb kole nomdogei ano atindiondoni ak kit nekiro Johana eng kitabutab ng'ang'utiet 5. So kokameche isomonchigei eng yotok asikenai kele eng kurgatichu kotos komwaundoi ano akobo arwetab kechir. Eng kitabutab Taunet ko kaiborwech anan kaship koborwech akobo kergeindo nekim kot nebo arwetab kechir ko kokochinet nekikere. Kingoteb Isaac akobo eng kitabutab ng'ang'utiet Taunet 22 yakakono ale sosoman amu kasarta. Ko kingoteb Isaac kotebe kwandanyi kolechi akere maat komi yu, akere kwenik komi yu, ako mieno arwetab kechir. Ko nee nekiwolchi kwan? Kikere eng yu kele kiwolchi Abraham kolenji chengchingei kamuktaindet. Ko kingen ine kole konu Jehova. Kitinye kayanet mising Abraham eng yoto. Kisib kobor nitok akobo konunetab arwetab kechir notok ko Jeiso nemakoib kebeberta nebo kiptengekinik. Eng komong'u 12 kaitet 3 akoi 13 komwae akobo arwetab kechir nekibo Pasaka koteleli ko oretab sarunet nebo lagokab Israel. Obwoti akwek kito nekikaiarorchi Jehova lagokab Israel yekingomeche kokon kerkong'et anan ko aeng Farao. Ko kikakimwochi lagokab Israel kelech oile korotikab arwet nelibwob nematinye tisha kurgotikwak asiyayagu malaikayatab meet kongoro kurgotikwak chekonde korotik akolechi otebe ko asiyayagu malaikayat nebo meet kongoro kurgotikwak komi korotik kosirto. Notok konetech kenai kele konunotiotap arwetab kechir koibu sarunet. Amu kiingyotok kindakakochop lagokab Israel kou yekikaarorchi Jehova, ko kingoit malaikayatab meet ko kisirtoe kurgotichotok ko kiek icheket chekisave ako makibar icheket. Kobor yotok ako kitokchingei notok sarunet nebo Jeiso Kristo ne korotikchi kosaru kayanik tugul komong'une tengek ak meet. Ko ngisoman eng ng'ang'utiet 5 kaitet 5 akoi 10 ko kiking'ong'chi Johana ako kiiro Jeiso ng'etundo nebo oretab Juda ako arwet nekakieny. Nitok ko kakon katuyet nebo weritab Abraham ak Isaac konekit kikoito koek korosiot ak ko kechiriet kora nekibo Passover nekibo kilene Passover eng Kalenjin. Boisie Pasaka. Pasaka. Yes, Pasaka. So kamu ka Pasaka ko notok kakimwa kele ki betunotok ko kisirtoe lagokab Israel chekakong'och kurgotikwak eng korotik. Kale Jeiso ko arwetab kechir nekikon Jehova kosuldae ng'alek chekimwa Abraham kole konu Jehova. Ko kikon Jehova man, kingoit kasarta nekinegei ko kikon Jehova werinyi. Kameche kemuti Abraham werinyi nekinegei. Kokon Jehova werinyi neinegei Jeiso kotarta korotikyik eng kimurtoiyot. Kou yekikisor Israelik eng korotikab arwet chekimi kurgotikwak, kou noto saru bororiosiek tugul korotikab Jeiso. Pasaka ko kimiti mising ripset ak kimnatetab korotikab arwet. Ng'ang'utiet kokonu kasuldaet kole Jeiso ko kechiriet nekikieny. Kotoi kora ko laitoriat kotok notok kora kole laitoriat nekiterteris. Arwetab kechir ko kikisib kemwa netai eng kitabutab Taunet eng oret nebo tebutiet nikikateb Isaac kole mieno arwetab kechir.
Ko kingoteb Isaac ing yotok komelen kele kikiwol ing yotok akoi. Kitestai kemwoe akobo arwetab Kechir kong'ete komwa Isaac eng kitabutab Taunet. Akoba ing yotok akot eng arorutiet neos koboru kokemwoe akobo arwetab Kechir akoi ng'ang'utiet nyikewolu. Lakini kemeche ing yotok kamwa ing yotok kole kikiwol tebutioni eng oret neter eng kitabusiek chekisomani eng bukuit. Eng arorutiet neos komi kikimwa akobo arwetab Kechir konyil 38. Kamwa sirindet kunotok. Ko kibor sirindet kole kikiwol tebutionotok eng oret nekitestai kong'ete betusiek chekibo Pasaka akoi kobaunishie Tauti akoi ng'ang'utiet kora. Atindononotok kekere konyil kokeny eng maunatetab Mesaya. Nekigeni kora walutyonotok akobo tebutietab Isaac. Kikiwol tebutioni eng arorutiet nelel kingoborgei Jeiso eng borto ak eng korotik. Koboisie ak biik ak eng let kokoito sobenyi eng kimurtoiyot koek koroshiot. Ngiker eng kitabutab Johana ko kikiwol tebutietab Isaac eng kitabutab Johana. Ngesoman yotok Johana 1:29. Johana 1:29 komwoe kouni kole eng betut nebo aeng koker Johana Jeiso konyonjin ak kole okero arwet nebo Jehova neibe tengektab ng'ony. Kairo? Kingoteb Isaac kole myeno arwet, koro nikakowal as Johana akine eng yu kole arwet nebo Jehova neibe tengektab ng'ony. Notok ko Jeiso. Ko ngikerchine kora kitabutab Matayo 3:17 komwawech notok. Matayo 3:17 komwoe kole okero kimang'une kutit kipsengwet kole ni ko werinyu chamenenyu abaibai mising eng inendet. Notok ko kimwa Jehova akobo werinyi nekibo koib tengekto nebo ng'ony, koib tengekwokikab biik tugul. Ngituiye ng'alechu tugul chekakesoman ak chemae isoman eng kurgotik chekakonok kotogunot kele Jeiso arwetab Jehova ko kitelel nekitachek asikobit kome nekatachek. Iboru notok lapkeiyet nebo kakuyet nebo arwetab Kechir nekikieny eng keretab Johana nekiro. Tos mi chi netinye ng'olyo eng yotok? Kotomo kebe kosomok kasi? Angemwa Testai. Pastor, kangetau akobo Isaac yekakamwa Isaac koboru chomyet koboru chomyet Abraham kong'olole akobo werinyi Isaac. Kokangeitu iteb tebutiet ilechi myeno arwetab kateb Isaac mwenyewe nguno na arwet kai na arwet nekiwendi keenye kokateb Isaac kole myeno arwetab Kechir. Eng Abraham koboru Abraham kole chomyet netindoi eng Isaac. Kole Isaac koyapta Isaac akine kole myeno arwetab Kechir. Ameche ketuiye tuguchotok. Kale Jehova Abraham ameche ikonu wering'ung koek koroshiot. Nyokoname Abraham ng'oliotab Jehova komwochi werinyi Isaac kole achame. Kong'et Isaac nekakicham kotebe kwan Abraham kolech ngoro chomyeng'ung, ngoro arwetab Kechir. Na ile lumeiwot nemeche kokol Jehova eng yu kokaboisie Jehova chomyet nekacham Abraham. Kong'et Abraham kocham werinyi, kong'et werinyi kobor chomyetab Jehova kokateb kole ngoro arwetab Kechir. Nitok kokenyo koborwech komutech eng lumeiwek chebo logoiwek chemiach chebo sorunet. Kong'ete Jehova.
mami logoiwek chemiach cheter chemi sangutab Jehova. Sikomi sorunet nekikikonech ko tetutiet nebo Jehova. Ng'olyot nekikikwolchi Isaac kolech konu Jehova arwetab kechir. Ko ngowol Jehova kole konu arwetab kechir, ko kiibor Jehova kole inendet nesoru ma Abraham ako mawerini Jeiso nesoru inegei, nesoru ko Jehova ko kaboisie Kristo Jeiso ing sorunet. Ing yu kingokoskongan nguno kakonam werini akameche kobar Abraham werini, kotapkokuskong yo kokere mengit arwetab kechir nekimi. Kometyach werini akonam arwetab kechir akoeny. Nitok ko kiborwech miendab Jehova kele tindoi Jehova tetutiet nebo sorunet nemamite eunekab chi. Angot ngomabit biik cheomdochin biik alak kosoru Jehova icheket. Ingele kangesisin kemwa kele istoi Jehova korot nebo kolong'unetabkei ak laskeita sikobit kobois inendet eng koming'inetabkei eng chomyet. Kongoi. Okay. Kameche atesyi ng'olyot agenge. Mhm. Kaker lumtaet nekalumda Jehova kora ng'olyotab kayanet eng biikchik. Kikure Abraham kwandab kayanet amu ngowendi komuti werinyi Isaac ipko kokoito koek korosio. Ko kiwendi komatindoi kabwatet agenge masin. Kiwendi kosubkei ak ng'olyot nekamwoe Jehova kolechi ikoite wering'ung koek korosio. Kingomwolchin ng'etenyi kolenjin konu Jehova, komelen kilen Abraham ngawa amwang'an ale maine nebo oenye ipkokonu Jehova. Nda kikarab kounotok ko kimototogu eng muguleldab Jehova, eng muguleldab Abraham koro Jehova inendet kole meche kotel eng iman. Kamwa pasta kole kingosurotwet koker Jehova kole tile man. Ngotko kimeche kotel iman ko kimokotindoi kabwatet age kole konu Jehova. Lakini kiintervenen kipsengwet eng kayanet nekitindoi Abraham. Ko intervenen kipsengwet kole hai metil wering'ung amu ka iyani eng iman. Noto sikekure kwandab kayanet ko kimokotindoi kabwatet nebo komasin. Kikole nitoni ngangon kakomwochi ale konu Jehova ko kikonu Jehova weritoni. Kikonu Jehova ngosendanyu ako inendet nekakomach kora. Ko ngot ko kikonu Jehova ko nito kora mamwa lembech. Konu Jehova ko kikon Jehova Isaac. Awendi akatile kuyo kakona kamuktaindet. Kale kosurotwenyi ma eng saket. Lakini eng nyet nekinyitat kole nitoni notile. Lakini king'ep keng'us eut eng batay. Kokuskong kole ng'o nekang'us eut eng batay oli ameche atilis. Ko ng'ep koro arwetab kechir. Kowekyi arwetab kechir na kokon kipsengwet. Kotite tiseiwot netisei tengekto. Kokonech kolumda lumeiwot nebo kayanet eng age tugul neiyoni nemami kimasin amakisake tetutietab Jehova. Kero kotin bichu kijei Meshach, Shadrach, Abednego. King'ep kewirchi maat ketorchi maat kole sorwech kamuktaindet nyo. Yeityo koteshi kora komwa kole angot nda masorwech kelyon komakiwektoi kelet kebeku. So eng oret ko kikole mami reverse. Kayanet nyo kotononi akoi. Amu ngebeku kone ngesoptosi komu Jehova. Kokale ngebeku kone kora ko borotet kuya kimwa Paulo. So mami hasara kimaswek tuwai. Ngetuje ko borotet no kesoptosi Jehova. Ngebeku ko borotet noto kora ngajek amu kakeruye eng kayanet. Kole Abraham akine nitoni ko ngakesu werinyunet anan kekona kit age neter ko kayanet nekakelunde eng kipsengwet. Kongoi. Kongoi, ketinye ng'alyo Pastor Ng'etich? Kotien ing kimugon kole Jeiso ko kirgit. Atyo kole Jeiso ko ng'etundab Juda.
ko mising eng biik kyok chekimi toroch eng lugosiek chekibore atkan kora, ko ngobwat akobo tiong'ikab timin ko kimakomi tiondo neimuchegei ak ng'etundo, akomochei tiong'ichotok tiondo nenyokosoru icheket akorib. Ngoribse nguno koribe ng'etunyik chekotoi ak chemengechen komatinye kaimut age tugul. Ko ngoborisen ng'etundo koyestoi bunik. Kikimoche akichek chito netoretech kounoto kirgit. Ngoo komami kirug age neimuchi nyokong'em tuga anan ko tiong'ik alak, ko ngotonon kirgit nekim iman kabisa komakanye chun tiong'ik kotokobwa. Kobate bunyondit nekikitinye koma bunyondit nebo setan inegei nekimoche kobar luget. Ako kakoteshi kora bunyondit nebo tengekto nebo ng'oki nebo chiyos. Naamech akot matiny kiking'et kiwatoshek kechamgei. Lakini komi ng'okisto naame kapchip kotar. Amakibare kiruk, amakibare ng'etuny, amakibare borisonet. Akoi kecheng arwetab kejir nekienyei sikiune iyat ng'etikab koi akesor eng ng'okisto nekakiba chiyos nebo gai. Kounotok ko king'olole Jeiso kiteim biik kyok notok mising biik chemi toroch kole kokon arwa aliot sikowakyong sikoit bunik kono kirgit akikona ng'etundo koek Jeiso ko ng'etuny ako kiruk. Lakini kip kowalak kowal kipsengwet tebutiet age nekamwa kole ikochingei chengchingei Jehova inegei kosikobit kosor werik ak tibik chekiakobetyo eng ng'okisto nekitoome gai. Koekas kakikon ng'etundab Juda nekale ng'o chichito, kale kelecho ng'etundab Juda. Tolen agus kwong kele nguru ng'etunyito komakere kale akere arwetab kejir nekitinye mook nekiakitor. Kalale ni nekikole ng'etunyi, lakini ngipkoborisen ikere buch, lakini ngoborisen koyestoi amu kakome ak nyipkome kong'et. Ko nyipkong'et bitonin koyestoi kole kikoek tabakut oyeste amu kiumgei oik tugul obwa Getsemani ak Golgotha kot koimenit emet, lakini king'eng'et karon konyorgei malakayat nyokonam koita kokibar koyet kitikin akawirta koyesta oik amu king'et keyesta. Koborisen Jeiso eng yotok kou ng'etundo nebo Juda amu kakoterter. Katakele ngeteb setani kele itinye question kolaja kakobekyo chu. Ingwek arwanitak nekikere koming'inegei eng mugulelwekyok borisenet nebo ng'etundo sikobit koterter tengek akoyesta kaiweisiet nekiiwei. Noto amune ngoek Jeiso nemeng'isiei komaketinye kaiweisiet nekitinye Abraham kotom konai. Kotonon akole chekoek ko kikoyama arwetab kejir nekime. Boriseni nguno eng muguleldonyu komatinye kiy naiwei. Akot ngosetyo luget komi luget neo nesire kebeberta nenyunet. Kongoi. Kongoi mising eng tugul chekaomwa. Atese yotok kibendi kosomok kasi nemwoe kolen ng'alaletab meet. Meet ko melektab tengek nekiliponi anan neliponi chito amu kibit disconnection anan kibit beshiet ak inendet nekonech sobet notok ko Jehova nekiyai ng'ony ak kwai yautik tugul chebo ng'ony. Kikere tugul kine kimuchi kinetegei achek tugul ya itinye tait anan itinye alarm neimeche ikonekteni indoi inat olebunu kimnatet nebo sitimet. Ko ne neaakse inye ko ketutu tait notok. Ketutu the connector nekakekonektan eng inatung'ung yebunu power. Komee tait notok maiboru komakoboru kou notok. Kibit meet amu kibit beshiet eng chito nekikonektani ak Jehova inendet nekikonu sobet.
Mee netai nekisip kemwa en bukuit netilil kotinye lapkeiyet neiboru mising akobo komonut mising eng maonatet. Toretech notok kikuiye nyigisindo ak yaitietab tengek akokonech karik chebo komonut kenai tetutietab Jehovah akobo tengekto. Mitei kurgotik chekakon sirindet eng yo kitabutab Taunet 2 koitet 15 akoi 17 ak Taunet 4 koitet 8 akoi 15. Ameche sisomanchigei, ameche isir chotok. Ak Korindoek 15 kaitet 15 akoi 19 ak kowang'une ng'ang'utiet 1 kaitet 18. Kokatebas ing yuin sirindet kole mwawech nee kurgotichu akobo neboto kurget netai komwawech nee akobo meet akobo amune asikomeiyo biik. Tos kerto ano Jehova meet ako nee walutiet nebo kaimenyo bo gei. Ngisoman eng kitabutab Taunet komwae akobo kokonu Jehova komwochin Jehova Adam akobo logoiyat nekinoe cheyach ak chemiachen akolechi metwa. Akomwochi notok kobor kole ngot kotwa kobitu meet. Koborwech nitok kole kinyo meet ing'ony amu bistoet. Koit tengek ko kamu meet ko melektoab tengek ko amu kobor eng yotok kole kinyo ng'ony meet amu bistoet. Eng Taunet 4 kaitet 8 akoi 15 ko eng yotok nwakindo kokamwa notok kole kiisub kobor eng yotok kole meet netai nekibit eng ing'ony. Meet netai kabisa eng ing'ony tugul ko nekibo Abel yekingobar netupcho Cain. Kobor notok kole kitestai meet eng yotok. Kibor kole meet ko tengekto koibu meet akoibu beshet ak kirwoket. Kale tos kerto ano Jehova meet. Ko eng yotok ko kitabutab Korindoek nekakakona kora Korindoek 15 kaitet 15 akoi 19 komwae eng yotok kole kamwae Paulo kole ndakimokomi ng'etietab Kristo ko kitaeku mwisho meet tamami kiy age tugul tamakitinye kamang'unet akot achek eng sobenyo. Eng Korindoek netai kora 15 kaitet 29 komaek notok kityo mwisho. Kibor kole meet konyone amu tengekto lakini kokon Jehova oret age nekisarune chito. Eng ng'ang'utiet 1 kaitet 18 komwae Jesu eng yotok kole atinye kibunguet neyote nebo meet ak oldab chekikobek. Kobor eng yotok kole tinye kimnatet Jehova nebo sobet akomi sobet nebo koigeny. Kobor eng yotok kole Jehova komaintendan kole meet ko kit nebo koigeny. Kobor kole kakobit meet ko kikon Jehova kora solution anan kikon Jehova kito nekimise notok ko Kristo nekinyokomeny kimurtoiyot. Kale kingome Jeiso eng kimurtoiyot ko kiterter tengekto ak meet. Eng yakiro eng kitabutab Korindoek netai 15 akoi 22. Kale kosubkei ak kayanet ko biik tugul cheyoni Jehova konyoru sobetab koigeny. Sobondo nebo koigeny. Kale tetutiet nekibo Jehova ko kiterter meet eng kitabutab Ng'ang'utiet 21 kaitet 4. Kimwae atkan kora kelen meet ko kiy nebo kawaida. Ako kimakou notok, kimatet Jehova koboch Taunet komelen kikayai Jehova kole mee chi. Kityo amu kindakakobit tengekto kobit meet amu kaek notok melekto nebo tengekto. Ko kimakomakat eng Jehova kome chi. Meet ko kiptubotoi nebo sobet. Nga kikinetkei eng atkan kora kekere kuo meet kobo kawaida eng sobonwekcho.
ko meosiek ko ng'wonen mising, kikenai iman kele bitu, lakini mami chi neboibochin meet. Ko ye ng'wan mising meet, komi ng'wan mising meet, komi meosiek mising chepkong'wonen mising eng sobonwekyok, kou meet nebo lakwet ne mining anan ko lagok. I lakwet akoi kotoisobe chito anan kotokosobe sigikuk koi lakwet kong'wan mising. Uyo kikiyan achek tugul kele lagok kotube sigik. Ye kakoechekitu kot kele mosin gogo anan mosin agui, ko lagok che suppose kotub sigik. Lakini ipkong'wan mising ye kang'et sigik kotub anan ye kasirto lagok. Kisib kogas ako kisib koro ng'wonin mising kabadam kingobet werinwa. Amu kaek noto kiptubotoi. Kingobet werinwa nekimakotinye tengek ako kimakotinye lelut age tugul. Ye kingobar werit ne kimakotelelot kain, kibar Abel. Kimakochamat kou noto. Ibwatwech nitok akobo Jeiso kimakotinye lelut age tugul akibar biik che kiplelutinik akobo tengekto. Kokerkeit inendet ak Abel. Amu kingobar netupcho ko kimakotinye lelut age tugul Abel. Tos kinetkei ne akobo meetab Abel ak nebo Jeiso? Kamwa eng yotok, kakomwawech eng yotok ngin ng'ang'utiet kele tinye Jeiso kipunguet nebo meet ak oldo nebo chekikobek. Tun king'eti chekibek eng kayanet akomong'chi sobondab koikeny. Ko kakeker eng yutok kele meet ko kitounegei olikinye eng kitabutab komong'u. Eng kitabutab taunet. Ko eng notok kobor kole kimoko solution notok. Lakini kikwai Jeiso amu Jeiso ko kikosoruneninyo. Koboru kole akot eng ndakimee nguno eng meet ne temporary amu kikonyo Jeiso asikobit kosorwech eng tengek. Tos mi chi netos tinye kiy netese eng yotok? Moche ates ng'olyon akamwa eng yo kole kangisoman akobo meet. Tuguchu sinyen kekere lumeiwek, kitounegei meet. Kale Jehova Adam kotiam logoiyat imee nemati. Ko ng'olyot meet ko agenge eng lumeiwot nebo yoitiet nekibit. Yekimaam logoiyat Adam, kimatakikere meet. Ak tumami meet akoi ra. Ko eng kabwatutik cho ibwoti biik kole in meet ko oret. Ingel mi nebwoti kole oret kale kimeitos ak alak tugul. Akole chito in meet ko kawaida. Kokoi kiy nebo ito nekergei. Ngichome anan komechome komi meet. Kole chito age ache meet ko oret nenwach nekiite kipsengwet. Kole age ache meet ko kergei ak stage nebo karit. Ngiket eng Eldoret iwendi Kitale, ko ngimi Moss Bridge kale komi chesugani Moss Bridge, komi chesugani Kitale town. Meet komelen u karitab maat anan ko karit nekibune. Kimotetutietab Jehova kobit meet. Ako meet kanyokoborwech eng yu kole anga eng lumeiwek chekitounegei eng tai ko agenge ko meet. Ako melen meet ko oret nekituitos ak Jehova anan nekibendi kipsengwet. Kuye mwoe alake. Amu kale chito age achicha meimgei. Ye kaime otuye ak kwanisiekuk ak tupchosiek chekikondoita. Mauno, meet ko ruondo. Ako ruondo kengeni betut nebo ng'etiet. Tugul chekiyai nemie kotun kong'etyin mieindo. Ko chekiyai cheyachen kotun kong'etyin chotetab kelek ak ng'wonindo. Kongoi. Amache ates akine ng'olyonyo amu kacham ole kapanganda sirindetab lesson wikini. Amu kaking'olole lumeiwek chakoi kikuye sikenai ole kiwolundoi maunatosiek. Ko katoi kole
eng Jumapili ko kangalale ngatutiet nebo yakashe ketoune ng'oliot yekakisisine ng'oliot kokoiwek akoi yundo sisubu marandut nebo ng'oliondoni inai ile kikiboisieito ano ng'oliondoni ak ne kakuyenyi. Nemeiwot age ko chomyetab Jehova. Ngimoche ikuye maunotet ishitoune chomyet inai ile Jehova kokala kergei eng amut ak rani akoi koikeny mawalaksei chomyenyi. Ako ng'oliot age nekabunji komonut amu chomyonotok ko kishokokon arwetab kejir ne werinyi akot kotomo koit tengek ak meet. Ishokoker ndai yo akole amu achame abamechini ko nikilen arwetab kejir nekishekebar kotomo kelumda ng'ony. Ko ngipkeitu ko somok kasi ko ng'alale meet. Kakishokon kipsengwet kerichot kotom koit meet kole ndun kobit kaimutyoni achame nemami kiy nekergei. Ko kakikon meoni, kakikon kakochinet sikekirindae kekimise meet. Nekisho manyach kipsengwet sikole hei salianyi tikole okay ngaros ki nekai acha kishoker kipsengwet ipkole akon koek chekoek ale chichi kokon anyun oret nekibore meoni. Ak ngeiba tas kowekas kebeberta nemoche kotoretech arap Maru amu kicham Jehova ng'ony mising kot koakta werinyi nekikinegei si age tugul neiyoni konyor sobondab koikeny manyor meet. Ako kibunu ano meoni as kokakosarwech kakoborok nyokoborwech as kole ngamwowok anyun maane nekioe koroi kimi Jezabel nekisokor koroi ko nemoche keng'alale nguno erenet. Amu kimach Jehova kosarwech inyoborok koborwech ole kibunu tabut simakiweke kony kecheng'ate kale ngale kikesarwech ara ne koroi ngo kararan nebo kwong'ut amu ngap konyo erenet kabisa na seanit na ngap konyo kabisa kole katalil neuyo kikile mwai ko ngoker lakwet nemining kole oye kararan koroi kemoche kelechi acha bare biik maitana mwei katimwei ko kashikosarwech Jehova atyo koborwech oretab sarunet sikemong'une meet asikowekteech as koborwech Jezabeliani kikuye kele ngabunyo koroi amu kenyo koberbergei kuyo kararan kotalil ako kami ole ingendo ko noto nekacham ole kapanganda kashokondoi sarunet kotomo konyo meet ak ngepkobata kiborwech as bunyondoni amu yekakonech chomyetab Jehova kikuye bunyondini amu imuchi konyo ku nikinye nikiboin kararan ng'ole ele kararan beek tugul amaone kipkelat kakapkolachkei kipkelat kenyo kochop koker batiemetet kole ot oye mi kiy komanyiny kayaa korotik koroepchini kokuno komoche koborwech kipsengwet kole ngoyaa korotik kokakomengta oritab Jehova onai ole Jezabeliani nini konoe sikonetech arap Maru. Karibu. Kongoi kiwekchini Jehova kongoi amu werinyi anan plan nekiyai solution asikobit kosor chito amu kikere kele kap Adam nekishop koro mee netai akoker sokek amu kitengekto bistoet nekibo tengekto koresio sokek kobutyo sokek kobit meet kobit nunatet nebo ng'ony akobit yoto osindo tuguk chekimeiyo amu tengekto ak bistoet ko kile Jehova asoru chito koyok werinyi nyokome asikobit kesopchi notok kamang'unet nekitinye eng sobenyo. Kongoi mising. Atache mwalmoyot nerube. Kongoi eng kanetisiet nekakenyoru tugul eng betutab rani. Kele kinye kemwoe atindonik makiruiye. Komitei chemosit nekitun kokoechi chepkemisiek. Kole jele twa kutit singawonyone kole wait makonabo chemosit. Sinyo kotien anyun kole yotwa kot tekerenyu. Yotingo ko kaikai kole kokas lakwetab bit nekamite kokoi kole ngomama akei. Ngol nakas sautit ko mama. Ngol nakas kole kumeche kotule kiteken ngomakerkang no mama. Ko kikap kole chepkemisiet sikonyo kong'alal kokerkeit ak mama. Kimeche kiraje in jemosini. Lengo lo kacham saa zingine kole kelitchi kutit. Kwa kap chepkemisiet kole tamangap kelitchi kutit. Asingap konyo nyokoberber lagokab Jehova
kotko matagat kurken logam Jehova kole nyotin kamet ak kwandanywa kagayotin chemosit chelogoi kingalali ko maswetit eng betutab rani maswetit nekangalalwe kitabutab taunet taunet somok kaiteni ko agenge akoi mut komwoe atindiot ne kotugul kingen ameche kiro kityo ngoliot agenge nemite kitabunoto taunet nekamwa bukoi eng somok kaiteni kotam ko agenge komwa ngoliot agenge kityo nekale kingolindet ndaret kosir tiony age tugul eng ngony nebo ngony nekikakoyai Jehova Kamuktaindet kingolindet ndaret introduction nebo kito nekimeche kenetege rani ko noto no kakikon kele kingolindet ndaret kosir tiony age tugul nebo ngony nekikakotoi Kamuktaindet koyai eng yu kekose kengalale kito nekikure anan tiondo nekikure ndaret nekale kingolin kango kongalalwech kanetisietab rani komwoe kongetege taunet akomutegu akomwoe Pastor Chemagar akoi kowekwech keweke akoi taunet yundo kora ne ngatutiet nebo ngoliotab kito nekaship kemwa ko kaship kemwa eng taunoni kengalale ndarani nekale ndaret nekale kingolindet akameche iker ile sikikuye ngoliotab monatet komakimeche kityo kenai kainaik lakini kimeche kenai ole teptoi kito nekakimwa ngengalal kele maswetit itebegei ile no kele ndaret ing ko ilejinigei ne ndarani kemwaun kelejin ngimeche inai ndaret mising ko kingolindet kosir tiony age tugul koboi taunet kingolindet inai ile atebenyi nebo ndarani ko ngolin komeche kote yeptegei iwe sirutik alak ile ngoto kingolin ko kiteptono ngiyai ne kiyaitege ne tionyi kale kingolindet koboru sirutik komasta age ko ngolindet nekiyai ne sikikuye ngoliot nemaunatet kameche keker kityo ngoning ngokindo kele kangele ngolindet ndarani kele kiwo akoi kabungutab kapet ngo kiturur katoi lesson kongalalwech sirindetab lesson kolejech kimach oindet kalasunet eng olimbo Kipsengwet eityo kaburokan kalasunet eng olimbo Kipsengwet akoi koit ngony lakini ngap koit ngony kokale kinyokotebe ndarani koleji kwondo tos iman kimwa Kamuktaindet kole amatom logoek chebo kit age tugul eng mbaret ngotebe kolejin tos iman kimwa kongen kole kimwa katyem koboisie kutit kobajet timisiet ko triggerin kole simwai ngotu ngalal ngalek chechang ngalal asikobit koberberin koleji kimwa kole amatom ngoitu somok amatom logoek chebo ketit nebo kwenutab mbaret komwa kole amatwa asimobegu kolji kait tangwan koleji iman mobegu kero kakotoi koyapkei kitigin boisie oindet ortinwek anan kakwautik chengeringen cheberberen chengitepche ilen tom kowi akakonyorit kotingung chekete ibotu kole irakwo chekete ngatabach ilejinige ngakochokte utage kakweutage kotitage kotomo kimase ngakochi kwak konyone mutyo kunoto kebenen kotit ibinget kero lokatepto ngonyinyu kanyole tos iman tos kimwa Kamuktaindet kole matkeam ket age tugul eng yu ko kinge kole kimwa lakini kacheng oret ole mangundoi asobit kobit conversation eng kwondo ak inendet ko kale kingap kongalal kityo koborionde kowolji ko kiwolji ko innocent ko kabwatutik kyik ko kimwoe ukweli kito nekimwa Kamuktaindet kole amatolya amatoam koleji asaji cha maman ngalechoto cha kokol lembechek eng oritab kwony koleji iman mobegu kole yekoam ingen kole yekoam kotokis konyek kwok akokerkeitu ak Kamuktaindet koker kwony kole kakerkeitu ak Kamuktaindet koborwech ndaret ko inendet ko kaberberindet nekanyo kotoi koberber Adam ak Hawa eng let ko Adam eng kabungutab kapet kom logoiyat nekikamwa Kamuktaindet kole matkeam koleji lesson kotok eng yu ko keberber biik oeng biik chetai
che keswotab ajek tugul Adam ak Hawa kot kwam logoiyat akobuchi tengekto. Makimeche kebe ketestai mising kele kiliatengei kolya. Kimeche kote ketestai kotikiro kele ng'o maswetit nito. Kebwas eng ng'ang'utiet 12 kakibe kitabutab ng'ang'utiet ak kewekse kitabutab taunet asikobit kikuye ng'olionde nekikure maswetit. Kole che 12 kaiteni ko somok. Mameche kebe somok, mameche kebe tisab korok. Tisab. Kala kibilu keteng kipsengwet akiwa Mikael koboto malaikaisiek chi kobargei ak maswetit. Ameche iro ki kaeng tai kekure ni ndaret. Kong'ep kebwani kekure maswetit. Tos tindoi tilyande maswetit ak ndaret. Kesoman ketestai eng kaitosit. Kale ako maiterteris amatukosich oldanywa kokeny eng kipsengwet ak kikiturur maswetit notok konyo ng'ony. Erenet nebo keny nekikure oindet ako setani kaberberindetab ng'ony komugul. Kaberberindetab ng'ony komugul ako erenet kotuiyo ak ndaret koek kito neng'olole ko agenge. Angakan kikanyo kochorgei kabungutab kabedin ko nito nekimwa kele kitoi luget eng kipsengwet ako nito nekimwa kora kele matukosich oldanywa eng kipsengwet ak malaikaisiek chi kakiturur konyo ng'ony. Kele kaberberindetab ng'ony komugul kikure oindet, kikure setani ak kekure kaberberindetab ng'ony komugul. Kiberber biik aeng netai eng kabungutab kabedin yeityo kekure eng yu kaberberindet nebo ng'ony komugul. Kekuye kenai kele kangituye kimasi eng kipsurutik ak kituye ak ni kenai kikuye kele ng'o kikeng'olole. Kale mawalaksei ole teptoi luget neo. Kale nganot tieme shetani kobun ortinwek chechang asikobit koberber chito. Kale ketinye ng'oliotab maunatet. Nito nemeche kenetkei eng kwataini kenai kele tos mbinu cheu ne cheboisie shetani. Yewalaksei kainaikchik, yewalaksei atebenyi eng ortinwek cheterchin, ko ng'ong'u Jehova kong'ong'in biikchik. Konai kole nga mawalaksei Jehova, kowalaksei shetani eng ortinwek cheterchin amu cheng'ei litet kobo kut kelitchi. Asikowalak komako chemosit. Lakini eng kaiman ko chemosit. Lakini Jehova kotononi komwochi lagokchik kito nebo iman eng oretab maunatet. Nekamwa kitabutab Petro nebo 2 kole kitinye ng'aliotab maunatet nebo iman ine. Kale kou tai nekwengsei eng ole imen kotkoech akochopchi mugulelwekchok taboiyotab karon. Kalya simakiyonye ng'aliotab maunatet tochit. Kalya sikiyonye tai. Ko amu tochit kokere komasak. Kiwechi komasin ak iwechi komasin ak iwechi komasin. Lakini maunatet ko ku tai. Nengitonon ak tai ng'ung nabo chelale tilil aman kilure ne. Anan chepkosait. Kicham aiboti chepkosait ole kinye kicham kolen naborinyo ngebet ilal chepkosait si alilchi nekatakibendi ak tochit kebe ak chepkosait. Ak retkeit nekicham koldoi retkeit na pungbungani tamsi. Aname anane chepkosait aiboti keboi. Kwam tugukchi ngolo mi chepkosait sikere teshi pressure. Teshini pressure chepkosait kolile biik tugul ngo. Arap ngep kebwa ko mukimeche noto amu kimokomeche kole kimeche kole singokuslo komi lapkeiyet koro tai komi lapkeiyet komase kolapkeiyet ala tugul. Kiyonye tai kele lile tai lile let komaswe kole kimitei mami ole mangune korot nekapunyo amaship kiro amu iwechi kityo katit inegei mewechi tochit. So ko eng nu ko kale utai nekwense kole imen kuchopchi mugulelwekchok taboiyotab karon. Ng'aliotab maunatet chamanekab Jehova ko kale Jehova mawalaksei eng kitabutab Malaki 3:6 kole amu mawalaksei ene Jehova amakikeswok lagokab Jakobo. Makikeswech maswetini amu mi Jehova ko mawalaksei. Mi Jehova koigeny ak koigeny. Ameche kotikiro eng kitabutab ng'ang'utiet kitabut nebo ng'ang'utiet 12 kaiteni ko 3. Komwawech eng yu kole akito kabarunet age eng kipsengwet ako kero
maswetit neo nebirir. Kamwawech kitabutab ng'ang'utiet taunet somok kokure ndaret. Kebwa ng'ang'utiet 12:7 kole maswetit. Kakonyene kora kole maswetit neo nebirir. Kale netinye metoek 7 ak kuinoik 10 ak imite metoekchik narioshek 7. Tinye metoek 7, tinye kuinoik 10 ak komitei metoekchik narioshek. Kikure maswetit. Ameche kebe ing yoto isise kunoto na akot itinye ng'alechoto ja. Ameche inai kale kuinoik 10 metoek 7 ak kikure ak narioshek chemi metoek kuinoikchik kale kikure maswetit. Kongebi nyoto 13 ng'ang'utiet kaiteni kwa agenge. Kola keker tiondo kotokosu eng nyanjet. Nito ne ko tiondo ne kale tokosu eng nyanja. Ko nekai ko maswetit. Ko ne ko tiondo ako tokosu nito eng nyanja. Mesiki kuyeng mono toshigere ngalale nyanjet, ngalale beek, ko ngalale biik. Ke ngalale kwondo, ko ngalale kaniset. Ke ngalale buinet, ko ngalale laitoriat. Ke ngalale tiondo, ko ngalale baunatet. Kale keker tiondo kotokosu eng nyanjet. Ameche kasanyun kale netinye kuinoik 10 tos kotinye kuinoik 10 en maswetit kai. Kale netinye kuinoik 10 kale ak metoek 7 tos kotinye maswetit metoek 7 kele wei. Ak narioshek 10 en kuinoikchik tos kotinye maswetit kai narioshek 10 en kuinoikchik kele wei. Lakini ni ko tiondas ni mama tiondo ni. Kale ak imi metoekchik kainaikab tubisiet. Kotestai konomyo kele angotupcho maswetini ak tionyi komong. Ng'o tionyi? Kele kole ngal bukoit kele baunatet. Noto amune sikose kele iwendi kot kong'oun bukoit kele ne ng'alyon ne maunatet. Kele baunatet. Kongalala sa kakone lesson kong'ete kai somo 13 koiteni somo kaitita eng ang'wan. Kola akiu tiondo ne kaker cheplanget ak yu kelyekchik kelyekab ng'etundo. Tiondo ne ukerit ak yu kutinyi kutitab ng'etundo. Ak kiikochi maswetit kaskara. Tionye kitoni ko kale kiikochi maswetit inendet kamugenyi ak ng'echerenyi nebo laitornatet. Ka ngeng'alale tionyi maswetini ko kale kiwek ak kiro tiondo na kerkeit ak inendet amu kinyo maswetina kokochi kimnatet tionyi asikobaunis tiondo koboisie kimnatetab maswetit. Kale kikochi tionyi kobaunis eng kenyit ak kenyisiek ak kebertab kenyit. Kikochi tionyi kobaunis eng kenyisiek 1260. Nitoni kotekebendi kotikishoji mising. Akameche kitekenai rani kelechigei. Angaga tionyi kale tindoi metoek 7 maswetit. Kale kuinoik 10 ko kerkeit ak tionyi. Keng'alal kele ng'aliotab Jehova ko kikuitosi amaung'at lakini kikeng'ang'wech eng sirutik chetililen. Yekibendi kesomani netai ketuitosi ak nekamwoi kitabutab ng'ang'utiet yeitekenai kele ng'o chichi. Ng'aliot no ko nemite kitabutab Yakobo 1:5. Kale angot kobetyi chi age tugul eng kokwet ng'omnotet. Kale ngosom Jehova ne ikochin tugul eng yebindo amakere kong ak ikochin inendet. Ngot mamitei ole makinyorchini imanda nemi sirutik chetililen. Kinyoru ak mising ko ngot kobetwech ng'oliot nemiten sirutik chetililen ko kotindoi Jehova walunet. Kale ngot kobetyi chi age tugul ko eng kokwet ko ngosom Jehova amu Jehova ko inendet nekonech kakuyet nebo ng'alechu tugul chemiten eng maunaton. Ye ng'alale maswetit ko ng'alale shetani nekitoi koprogan kipsengwet. Kotoi luget eng olebo kipsengwet. Komach katororetab kei koloskei. Ko kolatebe ng'echeretab atorori ng'echerenyu kotosir ng'echeretab kamuktoindet. Kale keleje kaibut inye weritab kejayatab ne bet. Kale keleje kakiwirten kakitururten ng'ony.
inye ne kinyerat pororioshek, inye ne kitororgei, kakechorten iwawe emetab Temburyek, kikituro shetani ak kituro malaikaishek. Notok amune asikoe mbode nguno ng'emase kocheng'ei koboriseni ku ng'etundo kocheng'e naomei. Kitinye ng'etundo nebo Juda, kale ne koboriseni ku ng'etundo, lakini kitindoi ng'etundo nebo Juda, ne notok ko Jeiso ne kikoterter. Yekimiten oritinyi ko kikoterteri, yekimiten oritab Jeiso kikuitosi maunatoshek amaiterterech biik amacheech biik ako ketononse komanda akoi koikeny. Chi netesei anan ko netinye tebut. Aramaru kangimwa chemosit ak chepkimishet. Abwatin kakaikaet nekicham ketyeni, ingen ile biikab Kalenjin ko kitindoi kikimwoe tugun chechang eng kalewenet ak eng tiendo. Ako tuguchoto kikimwoe ko kikimwoe anga kikimwoe kityo koek atindon ako kimeche keyai atebet kokararanit amu yoitie nebite kakaikaet nebo koindet. Kanging'alal akobo erenet aweke kitabutab Taunet 3, kaberberishet netai nebo Lucifer, malaikayat nekikitoror kipsengwet, ko kiwalgei Lucifer ne malaikayat kochut erenet. Ako ng'et erenet kong'alal ng'alalet nekomokong'ololi kokwong'e Adam. Kalechi Jehova Adam meam logoiyat etan lumeiwot nekikamwochi Jehova Adam ko kikalech lumeiwot nemi yu ko kasetab it ak irib ng'olyot nekamwou. Konyo indet akine eng lumeiwot nenyine nebo yoitiet akonyo kochut orititab muguleldab erenet. Akoek erenet nguno maswetit kai nekanyo kong'alal tugunetab koindet simakasak sautitab koindet ing soet puch anan ko malaikayat kokasak ing oretab erenet. Kaberberishet nekikiberber kap Adam kot kom logoiyat eng erenet ko kwong'utiet nebo lumeiwot nebo yoitiet. Nekakesunet ni eng kang'utiet 12 nakangisoman koitetab 7. Nakamwa kole kibi luget eng kipsengwet. Kibargei Mikael koboto malaikaishek ak maswetit. Akiyai luget maswetit notok ak malaikaishek chik. Ako matokoterteris logoiwek chemyach. Ako matokosich oldanywa kokeny eng kipsengwet. Oindet nekikure oindet ako setani. Inendet nekikure oindet ako setani nikitelel eng kap Adam koterter kap Adam. Kitelel eng taitab Jehova ko Lucifer maiterter koterteris Mikael ne Jeiso. Keturur setani natak ko Lucifer nyokoek inendet maswetit akoek erenet nebo keny oindet kochut erenet. Ko kochut erenet koberber Adam kobutyo kap Adam netikeni keswekab Adam akoi ra amu erenet. Kikowalgei erenet kunotok kotab koit kakesunet anyun nekanye ko kanyo kobit tiondo age kokeny nekikinomchi tiong'ik 4. Kelyekchik kobo ngetundo. Itondo nebo borto tugul ko cheplanga. Kutit nebo kerit. Kelyekchik Tabiker kotindo kuinoik. Ako tiondo kanam nguno tiondo nabo Daniel nabo maunatetab Daniel koum Daniel 7. Koum ngetundo, tiondo netai kou ngetundo, tiondo nebo aeng ko kiu kerit, tiondo nebo 4 ko ki cheplanget, tiondo nebo 4 ko kiter. Nyokoum nguno kole shup. Ndaile kiboisie ndaret ak kinye koberber Adam. Nguno koboisie baunatetab emet eng maunatet koberber ng'uny komasta.
Ako mi ngunon konetishoni ni kokanyokomute kenai kele angamoto ng'alechu chekikwayoindet lumeiwek chekiyai kinye komeche kosuldae. Ko ngomeche kosuldae eng yu kotoror kainetab Jehova amu kitindoi inendet neteleli eng taitab Jehova, ng'etundab Juda ne Jeiso. Ne ng'etundab Juda kotindoi kimnatet koterter ak kikoterter eng kimurtoiyot. Matinganyo oindet kowalgei eng bounatet ak kimnatet nebo ng'ony koboisie laitorinik chekimen sikobit kotumtum ng'ony ketindoi laitoriat Jeiso nekikoterter. Logoiwek chemiach chekonech kamang'unet eng sobenyo nebo kristianatet. Kongoi mising. Ngatesyi akine yotok bo kwong'ut ole keng'alalde akobo erenani. Amu ikere ile wendi kowalegei. Akomuloti kit age tugul ngonyo Eden nyokomul indarani nyokwoyo eng bororiet age tugul ak ibinda age tugul kocheng'e kit neikerkeitegei ak neimuli ama agenge. Nyokwoe hesabu koker kole mi ng'omnoteng'ung ak kole mitei mageng'ung ko kimasi konyokomul komasa. Koit betusiekab sayanis nyokochut sayanis orit. Koit chebo kipkaa kochut olotok. Koit bitonwek cheterchin kounot. Kokateb sirindetab lesson kigesu kole ingiker ole kiwalaktagei ak ole waldoigei biik, karureiwek ak bitonwekab boror age tugul eng ibinwek ak kenyisiek. Ko eng or ne yewalakse bitonwek chuto neimuchi koboisie setani amu ikere tuguk chekicham ketekisi ak keribei ak kelenetan ak kikir ko kikelakta. Ko tuguk alak chekikakilakta chekimi taban ko kikiyan ra ako mi chekiyanotin chekinyeketach kele maya. Ikere kuno bitonwek chekokotoi kot kolen biik kang'etyo chepyosok kotun chepyosok alak, kong'etyo murenik kotun murenik alak. Kobit tugun che kiatkinye kelen kikirei makiyoe kuni lakini kikeburuchkei rani. Ko ne nekawalak eng yu ko kakonyo akine chesaweliani sinyokomul tuguk akala kole soso mami ng'ala. Akot chi kole Jehova Moam kokawalacha maya. Kikobit lapkeiyet makomi shida yoto. Ko yuto asyen komakikilkilye keker kotogu kenai kele kakanyo kochut bororiet orit eng ibinwek koboisie somanet koboisie science koboisie kit age tugul ne ngombakirib ko kole akot chekikilewen ndemukoksei komuchi komas. Ko kit nesorwech ko achek chekikiepchi tugetab Jeiso komie. Kero lakwet kai ngot kongen kabisa komie tugetab kamet kokase kole oye inendet kemul lakini mi twoliot neter nema mama. Kongenai kole kenu matin kabisa kemul kabisa kole akoboriseni kataimwa pasta ile ng'etundab Juda ko agenge lakini mi akine nekanyo komul ng'etuny mul ng'etuny. Lakini ko ngikas komie kole ikase katorosit agenge kole kitikin nemi yo nemabete twoliot ng'weny. Amut ngitieni tiendo ko ngap kososo tiendo ngibit ng'oliot age kole kowirte ki kidogo kole ikase ile kenu manenyo kamasta ako tukuno bororiosiek alak ko ngap kong'alal Nandi lakini komi twoliot netoko ikase ng'weny ing ng'oliot agenge inai ile kenu no manenyonet. Ko ngot ko makingen tugetab kamenyo kebendi kot ko mutai kelung'uny. Kakakonyo nyokomulis akolit kutit kaitak kot ko kerkeit lakini tokoi kotolu ng'weny. Ako ngot ko mengen tugetab kamet amengen sirutik kowendi sikomas sirutik ako ngilen ikas kwanyiny sirutik lakini ipkotinye ng'oliot ng'weny neiteun kele manot kakojas mako nenyonet inae yotok. Ko ingotoretech Jehova sikeeku cheingen sirutik amu oret notok nemoche korebenech sorunoni.
kicham akose kolen biik ngetildo tikitit ko kikotilda akine setani nenyinet si kokergei tikitishek lakini ter nin tinye code nekingen nengibiker kole akikerchine nin kokergei lakini chito neing'om nekisomonji inae ile manenyoni menam tikit age tugul ibotun koiwe takisit age nemanotok newendi komasta olin. Kongoi. Kongoi. Yes, Evelyn. Ya kameche amwa eng yotok ale ngetuye kitabutab taunet somok ak ng'ang'utiet 12 koborwech notok kou yekemwawech maru ile kibit luget eng kipsengwet ko manotok kityo maitabanat notok kingokakobit luget eng kipsengwet ak ketururoindet ko kinyokoberber Adam. Kimuchi keisoleten notok achegei ak kebwat kele kingonyo tengek through Adam amu kiberber oindet. Keutiegei kele kikonyo mi kwenunyo akichek oindet. Kimuchi kitaban kityo kele kinyo tengek olikinye kobun kap Adam. Keutie kele mi kwenunyo as nguno koboris ine kocheng'ech akichek. Ko ngotoretech Jehova amu he is the shield nekonech kikilgei amu ibu mbinu sote, ibu tuguk tugul. Mi technology wen nekokotesak ak naet ak tuguk tugul. Tuguk cheikere koberber kuyo kakemwa imuchi ilakte ku ngotit. Tuguk kimuchi keker koma ki nekorom mising. Amu melen ile kikorom mising eng awa kingeipchi logoiyat akelechi kele man kole matkoam. Ko ki kit nekiberberis no. Komwa kityo kole Jehova matkoam logoiyandani. Ko ole nyonunjinech akichek ko kit neberber nea nemakimuchi kebwat ko kit nekakorob eng yotok oindet. Tuguk chebo atkan kora. Amu melen kele kinyo oindet ak kinyokur. Kinyo konyokotestai akine kotesetai kouyo kimi kabungutab kabungut nekimi akot Adam. Ko yotok kimi. He is there too. Komuch koberberech. Imuchi konyo kanisa kora nguno isamus ka mi kobun science ngolin kobun kipkang matwet age kolion ko kanyon akine kanisa kora simutai kemi kanisa akelen so iye ker koilaktakan akeno ula kaikai ngoriet nenyu mauno kebwau sinye kele seke tuguk alak kot ko kakoistogei kipsengwet ama akinai. Exactly. Kobun mokornotosiek, kobun somanosiek, kobun telunatoshek ko Yeah. ne nguno kit neboisie setani ojo koboisie amut komaboisie noto mutai. Kou noto akoi kekun alen Ingereza vigilant neikasu akiripsei akoi yeku kibung'ut neilen iyoroni ra lakini kosiri ing'uote ile mnyono setani ra ina Jeiso ing'ui tugetab Jeiso nende singolen koini ile acha ma Jeiso noto. Exactly. Akenai sirutik keterter tambuch kimuchi kebwat kele nyone differently. Much komanyo amu keiste noto bo kap Adam kelache much komanyo ngacheket. Tupunu tukun cheberber chekikere ile kokoi baadaye ile kalyon. Yeah. Kongoi kito neboisie setani kou yekomwa kokimwa chi kole setani boss kenyisiek 6,000. Inye kotomo iit kenyisiek 60 tomo iit 30. Experience. Ako miten chito nekikoe ukarabati ne kabisa koek engineer neingen kabisa kabwatutikab chitugul amu kikomastan kikonai kabisa lekinomtoi biik. Mi lekenome nguno kenome ngoroik, komi age nekenome ng'alek, komi age netindoi nekenome chomset, mi age nekenome mokornotet ak chebo malik. Ingen ile Jehova komelen rue akine. Ko kikoba tuguchu koike oratunwek oeng ngimong'u nguno sinyo Nakuru kong'ete Nairobi kowendi sokopchei ak oratunwek koek oeng akobendi oldo agenge. Laindani mitokostochu korektochu ako kakaba lainwek kokergei nguno eng America oli komi oratunwek komakituiyo. Oret nebendi eutab tai oli anan ko katam koter ako ngo lainwek lo ko lainwek lo kimasi ko lainwek lo kimasi. Igere karishek temite soet igere ile angorwoi chu cheblindani akorwoi cheblindani ako maututos bendi kimasi ak kimasi. Setani akine kouno ngoborjo ngonde Jehova chomyet chu
konyo setani nyokoib chomyet nekergei ak nebo Jehova sikobit koberbere biik. Kotono ikose kemwoe kele boisie setani almost 99.9% imanda ako boisie kitikin lembeita. Ningicheng kabisa ikere ile angomami makosa nekwai. Lakini eng taitab Jehova eng yo kokere Jehova kole mi kiy. Kimeche tamirietab Jehova, kisome Jehova kotoretech ako konech ng'omnotet nebo tamirmiriet nebo orit. Sikobit keweny ak kenai kele ano ole boisie oindet. Kibo ngot ngisoman eng kitabushek ab maunotet komwoe kole eng betusiechu kimeng'isie kesome Jehova kokonech ng'omnotet nesire ng'omnotet no kitindoi tamirmirietab Jehova neikwenyi akoi ile mitei yoitiet ak indetab yoitiet sikobit keistoegei kamasetab oindet. Kongoi mising. Kakinetkei tuguk cheechen eng wikini. Kong'eteke taunet ko king'ap konyo shetani ako nyokoberer Adam anan Hawa eng mbaretab Eden. Ko kinam Adam koek an agent, koek kito nekiboisie asikobit kotestai kaberberisie nyi koyob chi age. Amu mat nyokong'ololchi Adam, lakini kiboisie Hawa kong'ololchi Adam. Kayai shetani kocheng agent nenyinet neboisie asikobit kaptae kit nemakchingei. Kikonyo ortinwek cheu chotok akoi koityech kora. Netos ngot kekas tugetab shetani koyoe kieku akichek agents cheboisie asikobit kibet alak chechang ak kakebetchi akichek kebesie. Eng oret neuni ko noto amune sikelen nyolunot ingen sirutik chetililen. Kale kitabutab Johana 10:27 kale ingen mestowot, ingen kechirek kutitab mestowot. Inaite ano kutitab mestowot? Kutitab mestowot ko nekikose sirutik chetililen. Ongisiyai sirutichu amu nitok tuget nekekose nebo Jehova nelechinech amotwa kiyo, amonam kiy, ongebe eng oret neuni asikobit kesopchi. Kikekonech tuguk cheyomegei, lapkeiyet neyamatkei. Eng kwataini kong'alal Wilson eng komut kasi. Kole chang tuguk chekebendi keketyinigei. Lakini chang biik kora chebendi konerekso. Koimagis kole angeng'alale ng'alechu kong'ete olikinye ako ngot ng'ale kikenai. Kalya sikeketyigei. Mi amune asikeketyigei ng'alechu kang'alal Wilson. Kale kiketyinigei amu tindoi Jehova amune nemeche kinetkei. Ako Jehova koamu Jehova nekinye ak nemite akoi rani ako kergei akoi tun kong'alal ng'oliot agenge eng ekosiek tugul nenyolunot kenai kele ne kiyotok meche makwech Jehova kenai eng kotaini. Ara chamanekab Jehova, kongoi amu kakitebi tugul kibagenge eng kanetisiet. Kimeche kityo kenai kele eng wikit nenyone yekibendi ketesetai eng kanetisiet kenai mising. Kemeche nyikiras akobo itonwek kobun katunisiet. Kimeche keboisie katunisiet kinetegei oleu maketab Jehova. Kiboisie Jehova ortinwek cheterchin. Kang'alal kele king'olole kole kiboisie kalewenoik, kiboisie ne? Eng yu koboisie eng wikit nenyone katunisiet konetene. Keker kele kakitindoi tetutiet neu ne kipsengwet koboi eng katunisiet akobo sorunetab chito. So otokotin tugul asikobit kinetkei eng wikit nenyone ak yekakinetkei eng wikini ko opchei okoite kebeberwek cheterchin okas ak choronok okurgei eng korikwok asikobit oipchi kanetisionik kibagenge koboto biikab kokwotunwekwok, koboto choronokwok, ongechobege tugul akobo unatet nenyone. Ngikoberur Jehova akoi ketuiye eng wikit nenyone. Kongoi ako ngesanyun. Kimeche kitoror kamuktaindet Jehova amu boroindo nekekonech asikobit kinetkei logoiwek chebechen kobun lesson nebo kwataini. Kongoi kamuktaindet amu kaing'alalwech. Kongoi amu tamirmiriet tilil netesetai kokuyewech. Kongoi kamuktaindet amu ingen kabautikchok, nautikchok chenwoken. Kakibwa taing'ung sikibutyi kelyekuk kamuktaindet asikobit irerenaigei. Ak nesirei kesom ng'omnotet ak kakuyet kobunun. Asikebendi ketesetai kesomani sirutichu kikuye ak kenai oleu makeng'ung ak ketebi eng makeng'ung kamuktaindet. Keyai makeng'ung eng kosiek tugul akoi tun kekerin inyone nyimutech kebe kabarak kipsengwet. Kongoi amu sorunet nekikinyoru eng Jeiso. Kongoi Jehova amu tetutiet nekiterter tengekto eng emoni ak kiterter koboto shetani ne kimite eng oritab inye ak inye eng achek kamuktaindet ko kikaterteri kot kosir. Yaine makeng'ung
kemi koretab asista eng ekosiek kyok tugul. Akot eng logoiwek chekakoba ndakoba kebeberwek cheterchin ko ngoek keswot netuneni ako nesiekwa kotunen ak nesire kochop beit akochop alak akichek akobo natet nenyone. Nitok somenyo eng kainet netilil nebo Jeiso netindenyo. Amen. Kongoi bikyok.